enye ne wanko no kai no ene ne ma ene emwa duma ne nyina ewo adaka nim no adaka nim no mani je hode no adaka nim won ewo adaka nim no wona wa adaka nim ese won ni adaka nim de onwa wa adaka nim Jesus adaka nim Jesus because now no more apam adaka adaka ni mu omo wa adaka ni mu de emo no nyina mpo Jesus onyame kai wo is that say omo wo adaka ni mu Jesus aloko bas omo wa adaka ni mu no adaka ni mu no say ne nyame ni won wo apam God has covenant with them nanya mini won e wa pam nti apamadaka no onwa na egwo mu nyina Bible say onyame e kai won okai won abusia bosumia nyame kai nipa Jesus bosumia nyame kai nipa oh yesu dim bosumi nyame on kai wa sister ne wona mu no onyame on kai wa amen ne hia se obekwa adaka no bi na obi say anopai adaka no no adaka no meda akom abusia se wuchemia adaka no ene Yesu Kristo na be apamadaka no ede amaye isa wuji Yesu dia waba adaka ni Jesus wuji Yesu dia waba adaka ni mu waba adaka ni mu Jesus no be kai o anape onyame on kai obi onyame on kai obi ne oda ha to onyame on kai na fe ne ne ko onyame on kai ne ye tu na fi onyame on kai ni anapai da ye bia wo so ye nti uhuni awoye wo hu onyame a okai nipa no onkai me kai say ayu adaroma ye wo Facebook nti no say wo dey type adum 106.3 na on Facebook ube hu ye sisi a na was for comment bra na yina yin kan fan share nyankopon edian no nyam ọsọ via ntwi say the Lord shall definitely remember his covenant with his people. Sene sebia onyame be kai apama on ne ma ewo oh Steve Kobe was say amen Olivia otu mantil mantil I copy me for na mantil for no also we give God the glory we give God the glory George Fiau would there be another here from Amsterdam to us what a word may the Lord bless you, may the Lord remember me, yes, may the Lord remember you. On Kyle. The Lord will remember me in Jesus' name. Onyame obekai me. But you super with me WhatsApp for call 0243 024 946. What's what can I tell you? 0243 024 946 and Nakai say and the day ye kai nyame kai and say obekai. Alko bas yanko enje bia doctor so obebaso o say obejibi so obebaso bi yanko alko bas yanko ja oni gua betifini na moderator ni mpanyimfo yes sign the fidi so ama Rollins Busia and former president yeah his excellency Flight Lieutenant Jerry John Rollins Busia and the party and your money na yaba wo shedding yeah and kosara and mo yeah kosara so aka Busia ni nyara ewo se kosara mo bai if you sign nyara we sign so at the manuka crack bro moderator happy birthday he said edumanti on na so settle Obekai said, "You are wishing a happy birthday." Belated. Genesis 8,
There's the verse 1. But God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subside. The Unyame kai Noah. Unyame kai Noah. Ene emwa apam adaka no nyina. Eradema fra makesi eboy. Efa asase so nyina. De nsu a na evu. Edro ye ekofom. So say ye ka se obi akai obi a. Na tre se ye nipa nti asemu no asa ka wure ye fi nipa ko no. Wakai. But ohwe ewo profukase mu remember no. Enye da na remember no tre se nipa no ni refu. Nemu eno so tre se wenni aba nipa no so. Anase obi eni aba beto so. Ewo bibia o ye. Enti onipa no ni da wo so enti onyi ne ni mfu so nye se ni refu. Nemu ne ni da so da enti all the time no bibi esi wo ho a ne ni tuenti no ohwe e ma sa de no etumi ekoyie ma we do se nyankopon e na e kai no a wanka so onipa na e kai ebi se onipa de ni retumi fi but nyankopon de ni se bible aka no no aka so e di ho dance se ni refi ade ontonku no nanso enti there's no way a nyankopon ni rebe fie na so se nyankopon ka se wakai Noah ne oka nyina ne se neni ewo Noah so Nemo na se nya kan no eye apam binti eye apam binti se enya apam ana no apam binti enka nyankopon kai no apam binti nemo apam na ede nyame anim no eno na nyame hwe apam no a esa se oye apam kraf nyame de bia na apam no da nim a all king kan na ohwe nya wo ye apam no ho adwuma na wakai se o se apam na me kan no apam no ne wo mo wo same ye enidia ene na niam ne wo apam no e wo se me kai no na me nso me ye bibi edema no eno nti apam ye ni nyame wo ene beboa ama nyankopon akaye ano pe mi biso bisa apam be na ni nyame wo apam be na ni nyame wo apam be na ni nyame wo e me deso ka se apam ye wo sese ne se ye di ye ho be ma Kristo enti se wo nye Kristo ni wo nye nyame nipa men kan nyame nipa so osofo ana dabi nemo se wo ye nyankopon adamfo ebi mo ho ni nyame etwe nwanso ni be mo ho ni nyame etwe nwanso enti wo se oni nyame kra omonam fa no emuase enti se wo ni se nyame enafo fa no emunya kai se apam no ebi ni ho because we say Bible was so to say onyame kai Noah ene mwampa na munyina wo adaka nimu no ei baba adaka nimu ejina so no anape wo Yesu wa fa Yesu wo kra de nkwa Jesus se wo fa Yesu nkwa de a ne wona mu no doctor beka say tumuda ane tumuda se wona nyame wa pam nkwa de a wa wutie me no se wona nyame wa pam nkwa de a onyame na wie emfi na pam da bia da wa ya pam krafo nyame apam krafo nyame John Crowley say onyame be kai me oja say onyame kai me in all things because of your covenant and permanent rather kai me amapai minim nya wonam kra minim nya wonam Yebua say, God will definitely remember me and my family. Or the family naka or the account. On the bush of winning now, Zambeka. Ajua to was the main kind of the amount. Ajua. Or see me what them acclamation about me, Yo. Ajua, who are them? Your child, papa, your child, Yami, Inshira. Or see, no, Yamika, Noah. And I say, Nyami obi kai wan is na niwa woso. Jesus. Na niwa woso. Can I say obi kai opa oba strawo. Oba saba wonchen. Last week kai, you see, and God visited Sarah. It says o kai no ntino okosra no. Abusia
apam krafo nyame no okae ne ma minim ne wona mu ba sa no pay so wo apam adaka ne nko mu dia wo adaka ne mu dia asafa wo di birthday yanko papa say before nyame be ka obi no ne nyame no wa apam number 1 number 2 osetie bia nipa no ayame nyame enti no wa onyame ma manadwuma bi se onyema no oso onfa moania ngwada kademu enti oyo sitie ma no ti nyame ni nya apam abusua se nyame be kai wa agisa apam bi ho se de ye ka no na bible mu no nipa bebre ho a ye nipa ye ntumi ni nyame nya apam number 1 nyame no ne ayi apam se sa apam ni ye adwuma owo list no kuta no enti obi bia wo ni nyame wa apam no enye wadwen se nyame wi afru etoda ohaw baba no ohaw ni mu no eho na nyame hu se apam ya meni mi be wo nti mi nsan fi soro na mi be yi nfi so ohaw ni enti so ohaw bi ba so amana bi da so se wo Yesu Kristo no wafo se wo ka jin kwankwan dia eye de ya kianike apam no onyankopon be kai kianike apam no onyame be kai so here Isaiah 49 14-15 no edu ba bi na Israel for say nyame apam I say anyankopon baby ye di pa how are you mu say nyame onka na nyame say he oba tan wi betwe fi ba awo no ba me nyame de me wi fi da bi ada o don say I say my creature within I have tattoo that I will catch engrave you on my palms me the work creature me some me dey na me wi fi da bi ada enche bi e beti Dr. Kofi Entwinka right from far away from Abitifi so for them na o ka Isaiah this o say oba tan re betumi efi ne ba on one or chim who no but ni re betumi efi I don't I mean I say historical question be onyame bisa I say would you say oba tan pa ni betumi no okay if those say ni betumi efi no crown pa me and it's possible say about I reach me it is possible sometimes it's possible David say David o busu afu ewi no David busu afu ewi no say o sika ne kai wo so ne ere ni pa de ba nyame de apam no nipa de asese bibi wo wonsam na se wo ba bua no ni oya wana for crowd okay as a call amen okay mama infa doctor abitifi was hoye landing osafo nyame asumdie kan enka so kwaku ene abusuafo nyame asumdie nka mu nyina abusuafo enka so we ya de papa o just say abitifi kwa wona say apamununti o apamununti kwaku ayi ya basre forward nyumbi Yesu ni mwa yenye shese ya fumo buro yenda fem hu amane yenda fem hu amane na obiri ma Yesu prabe hu ye mobo wona yenye ni da woso kwaku ya wotwi kasa bi se nipa ni nkaye efi se nipa dwene enkwatire bebre ye nipa nti ye wo enema ekaye mia ye nipa nti ya dwene ene ye bibia wo ye mu no epem ewo ba bi epem awrefre ewo nipa ho onyame enye nipa nti awrefre eni ne ho what equation that yeah Matthias baba onipa ye nipa onipa bia wa refree onyame nye nipa nti onyame nye refree logic onya refree nti e no won kaye na mpa bebre no se wo nipa ye nipa aya ne ne enfefo ne enseso e na kwapam na ne efe no contract no woni nipa no se na akọ into a kind of a contract yenu nyame de enye ne yenu nyame call apam demo onu a wo ye onyame no twedi ampo no onu na wo ba ye tibie mu ene yen benya apam enti yen de esensi ye nipa nti na refre wo ye ho nti eye den ya ye wure befi na so onyame eye honhom
na ono no ne wa pamunti ni wure mfi na se okai Noah insuo to asase ife bebre na so nyame won kaye nti ne wure emfi oh ne wure emfi ne nipa nkuto na wonyame ne wure emfi no ba sefo nyum se me Yesu gwamanti mama ni wieje mama ni wieje na sahwefo a me woyi awo onim sene obehwe me oye me no bomi din frɛ me sɛ enyem de nti sa me ye ne gwamanti na kyese da na nikume ho na nikume nti obekan me oba ta be na ne refi so oba ne maduane adi anopai so what's mu kra wo kwadwuma me ye sure so oba ta bi adi ne ba kohwe ne ma no ana se nkwalada odentuma ba kohwe abakokata no ho ana se fancy so obekwa ko dum fan no kakra na wahwe se amofra na dayi yendi pano no na nso so yenyankopon na ye som no osin obatan osin nipa otan wonyina enti nya dia na yure be fie na kwa da interested thing is say onyame nye nipa nkuto no kan wo okai sebe emoa nso okai moa nso kan na se wokai moa show emoa no abua bia wani kumbia no abua bia obetimi abodi bia onyame kan no okai wo so no wo ye kakraka okai nteti and okai nteti anso if it's a permanent nteti aso so wo na so onyame kai wo so no kai nteti a dia benda wo a wo ye nipa na wo ye abode anu munyam no the crown of his creation no ada no onyame kai wo na mpem bebre no ye na ye ma ye wure fi se ye dia sida ebebe nyame enta no pay ni e kan se onyame ekai wo a odu opeja wo fi baabi a wo edu si mapom makonya so ye de atiefo nyina se nyame se onyame eda so enti se obi tie me kwaku na so obi adwene ne se ase nyame wure finu a nyame wure finu ye ba doctor to be nipa timi kwoti bia bi mu na ase onti nyame nka nipa obi aso twene ho afine ho je se I mean oye na ho hwea obi amua no asori mu kwato bi abi won se ase ye fi o kwaku eno na manyame ye nyame na David ka me so refi a wo kan no wasise me na mesum kabibo mu a minsuro esum kabi otori bia ebre bia wo kom eti se sum kabi ye kan ye papa Rollins na busua ye den a abusua no na mesum kabi bo sei samre na so onyame a wo ye onyame no onyame wo unya na no wa me no owon kaye ehia wanwu eyetwikasa ehia wa enwu bia ye twaso so wani da so se eye deyara ebefefe enti sa wutie mi anopa edwumade efre no emre no so anaso me maame a wutie mi me wafa wutie mi me nua ba ma wutie mi me ba wutie mi me nua bi a wutie mi ka wakoma to yem na eye den a onyame obeka wo bia na senia wo time hihye no nipa mre no 12 hours a day and 24 hours onyame mre no ntisa onyame time no ntisa asenia wadwene se onyame ne wura fiu bia wo time na enso ye wo mre no na enso ye na se wo mre no so a obeka wo yanka yetiefo se papa bishop any ambulance jubedie no so bi wura fia ye kai no and the book no so and e kan the book no so I don't despise a little bit just say onyame kai wa ofa wo fifom prapra wo ho e de usi mapom makonya so e de wo se no ho anumunyam kokoma me nkodo foforo mra nyame asubaba ka ya de ntia fia bitifi afini asafo no ye ne se ye hwe okwan a ye befa so ye be asem patre dwuma no yi enti dwuma die te se bre ne so ana so no na se de fa so ne de manipa enkranse e ka cho Yesu da so do na eni da so e da so so wo Yesu mu a eno na wo ka no se wo ni Yesu adaka no mu no eni Yesu mu a wo adaka no mu no na woni Yesu mu dia adaka no won ka ho bi ede me wadaka no onni mu bi eno de esa wa hwe ni a wa hwe obeka so nyame ndo nyame wodo na so so pese wo ni de mu nyame ye pa ari na won fa Kristo se wo kra agenkwa na won madaka no mu bi na won fa obi bia so
ensen nsa kwa kuya kan so mama yen kai ho se bra kuro sita kuro wo fa corona no onkoye mu yen ka esas di pa we e wa we shinti yen ka kai ho upia fa nose mask fa hand sanitizer baby wo ha yen se wo kwa nipa bebre abuma kam e be ya trafi kakra na corona no onsuro nipa onsuro president onsuro passenger onsuro hine otimi obetimi de obi akọ kwakọ nyame asomdwe nkamo ye da so papa yen se chia modita na mpanifu nyina so ya na wacha mama yen se ye Simon belated happy birthday ezo so I would apply etwam kwakọ me fa we so emma me papa bi nana wa say jamna oye agogo hene asum ka hene ni local name ne Mr. Taylor otina eye ne birthday otina 70th birthday enti yama nana o say jamna Mr. Taylor, I would dapa I win him. Yes, him. Happy birthday in advance. Yes. Victoria say, thank God for another day watching you from Amsterdam no and I was from Germany rather. Nyame enka Victoria say uti. Abusia safe na wo do fi na to adum 106.3 na uti media today e breno so anaso ye kan nyame asem free Genesis chapter 8 verse 1. Osi nyame kan Noah. Ene nemba Nebusia ene emmoa ewo adaka no mu nyina onyame kae no so wo omunko ade a woni nyame wo apam nko ade a sereti bia no onyame obekae wo asofo yenko na na ebe bia homa kaka sima be miru ne ya bi apam no wanso na mpese mekaka krase se unse asema ikinyina Nyankopon apam no kayo apam no sanse na sofo ni se kase Nyankopon na ohye apam no enyi nipa na ehye eti Nyankopon no ni nipa hye apam enyi nipa na ni Nyankopon hye apam na Nyankopon ehye apam no sanse ono no hye ye nti no okai apam no mu nyina eti ohwe apam no a onipa one ne hye ye no se wudi apam no so a anaso wa ade na ohye ye mu a okai eti ohwe Abraham a okai Abraham ohwe impo emra oye na adwen se okwa akose Sodom ni Gomora ohwe Abraham ne wofa ase Lot no Bible say one kai Lot demo okai Abraham na oje Lot apam no na je say apam no a Abraham ne wonti okai Abraham no eno koji na busu enti se wo Nyankopon apam mu a mo manyina ye kabe Jesus so wo mu kwade a obusu abu ye the Bible say Jerade Yesu Kristo di na obeje wo ne wo fie onyina enkwa enti ehuhia pa se enkwaja ye ka ho asem yi wo bo busu nyina ebewura mu bi na bwanka sanso so wase eye etintim ewo me das baba enkaya ehuhia abusia enche be bompa na bia homa no sima be mienu bi me bi ya chepa baba be se na metro nka se utie na onso de contributions aba na wa friends a nyame nchira mo Facebook na mo hwe nyina edros messages dos mintimi mo bo nyina but me wia mama WhatsApp me nyina so be kan e down there se me respond no mo beti me kan WhatsApp kan so baba oyo ba ide kan kai ba ko na yenko anya na mpesa me ka chetiefo se ma wa no microphone ho na yenko me pesa me ka chetiefo nyina se aboa achichidie ene nwampo koduru ya se die tie biara wonso onyame de obeduru bo hye onyame de obeduru okai wonko ade ne wakafa wo ho no na no se na waka bia afa Sara ho efrisha diokron but ne wakafa na ho no omani nyina ebemu ima birthday se kofo ye fiwa nyame be kai abuti pa nyame be 2 weeks abo no odin utie on kai me nyame be kai na ko bazo ni ma de ba ko Nyankopon ye se nyame kai wa ohye nipa nipa no ebe boa o ma ke se bo mu ye fi nyame ade bi obeye wa asase isu no se sei no I just want to finish pass. Say nyame oye honhom. E na asase so eye honam. Enti so be ye bribi wa asase so a wo se honhom no se honam bi e mo be ka. Enti obia wa ye na adwen se onka nyame be hyew. Nyame be hyew. Enti nyame fa wo hye bi nto entungofo bi so. Beatrice
Beatrice da kwa upon. I say, oh, Radias Mudian, come on. As I watch my bass in you. I say, watching you from New Jersey. God bless you all. Nyamin Shrapa, Benis, Nyamin Shrao. Yeah, na Mamu Abuchis, and I'm on fire, and I'm going to say you crying. Nyamin Shramu. Ohima Esther, I say, Papa, God bless you all. I'm watching you from Belgium. Oh, Nyamin Shramu. Yeah, they're themselves. Yes, baby, I'm watching you now from Abuchis. Abuchis, I'm watching Ebenezer Kabana. I'm well. I say, Papa, online. God bless you for encouragement words to me this morning. Watching you from Italy, Parma, Italy. Yo, Mom, what with the Papa, Moshe, I you are Moshe, ewo Facebook, Yame, Uchamba Papa. Busia, Yamon Pais, Mammy, you do not fee, Yemi, Lion, I can't see Macacana, and we say, a senior make Kai ubi and okay. Yame or Kai no one, or the senior media, and in less of Kai. Oh, you make kind me. Oh, Jesus. Yeah, oh, Jesus. Yenny. You know, Bophobia. Oh, Jesus. So, me so, me friend, pay a friend, me so, me friend, won't me ya, me kind, me ya. Kasa radi yes, I'm not paying. And I'm not paying. Yet that was so the was some. I'm my. What some say? Kai no. Any more. What that can what Kai won't. What Kai? Every day. I'm not paying. Meso so. Every day. Kai me. So much what that can every and baby, I will be a now from Biara. Yes, already. I will come Biara. When you make Kyle, when you make Kyle. When you make Kyle, oh, dear. Already Kyle. I want to walk Kyle. I want to walk Kyle. Me, me, friend. Already Kyle, I pay what you should do. Break up. I carry what you in the name of Jesus. Jesus. So you make out a prayer. Papa knew what you are. When you make Kaima any Kaima any when you make Kyle. Bessa Sima Baquin, also all the friend over Ahmanisu. So I can win number 030 221 6561. Or 6562 03022. Hello. Hello. Like Yamiasum being count. Hello. Yamiasum being count. Hello. Oh, that Bacho woman baby. Hello. What do you mean?
Good morning. Good morning. I had a good morning. I'm just being count. Me pecho me dia so me ka se kaswa. Kaswa. Me pecho ai. Better meet you. Me pecho me so kakra me pecho me ka on kai ya me de kai. Me wo me se. O se ya me wo abotare. Abotare wo ya me se shetinia wa eni chichore. Ya me abotamo mo ko si se mo so ba adaka na mo. So thanks no what but because of me and now the me be so also nyamia kai no want to win blue when na am by we to be because nyamia che and the obaba and combine wonti anase menti and ntina nyamia that's papa what count the nyamia shira papa nyamia shira but wa ho an so nyamia so di nkan o so nyamia so di njaro nkan amen but your friends na hena o kasefi nyamia kwa oda fondini Eda Bondi. Yo, Bacho, Madam Bacho meet you. Oh my dear, Mama Yamisom can already restore Kono. If you don't self-proclaim Nini on your back, me papa no Pentecost for more press before you demonstrate love. Mama Yamisom can already no Aya Kono. The other pay me tell me Mammy Gloria. I said, by one me person, me can say, Unyanko Okai Ghana for. Especially Africa, okay, and yes, Anka Corona, bay. Papa, send me and Kofubi, a JC area, Anka, you be weather cities, you know. Amanisa, and so be a bonam, small modding, not in the woman Christo. So, Mukana, Yasami, Obiamo Maris over Passory. So, your president, a co-president, Passory, be a Passory, because they said, yes, never you, Papa. And the papa did because social media, Maminka. So, Obian to me could be that the Roberts on the Tukuna, but because of social media. Young people say, we are Kunu, no, the near some man, but you will, no, the Sunday one of all yes, and only Yai. That's only just but what do chat to well, what wants to name us in count? And count, Papa. But your friends and our cousin. The same Auntie Joyce because of your grappling. You, Auntie Joyce, a couple of me and Quay, when I chat to. But Nemek can say, I mean, some more doing somebody, I'm some brain. Yes, so ready to see a bravo. The wedding can now somebody doing now. But me, Rayare, the animal kind of Yammy kind, yes, a kind. Yamisha, this Yamin, that's check up in Puya now. You, but. I was a Hanedy, a friend ABC, Yami Advan next week, Eberson at Twasview, Yabreno, IAP, and Dwadia de Blonde, a Breno Swan. Now, so a Breno Swan. Now, so I said, with me, the Medea way November to remember. November to remember, I shall be remembered until I and Kaya 17 and NJB best I have a cast with you once because a caco about to move. I would say the Akajas in your name piano when you may new few. But more than I found my Yesu. As I don't my Yesu, the other quadrack. Maybe I will be some say, Madam Quadrack anymore. Maybe I will be a small quay say no more empire. Smaba ke be say eno ebo empire kadimachi erade yesu minimi se ma ye bone na so me no ntama de ti se mi jai bone nyina ye na mbedi wachi mejimi di se wo wudi mame anopai bra bomu na bedi so na fa me ye ne awo meda wase se wati mi mpa wo yesu din amen bo mpa ye bia wo be ka adaka no wo be hyimu bi mo jana cover obi cause na kwa sorry fa homa urade na se na tibia no yesu ebesan ba biu make I say yesu besan ba ebre no so na so we do yesu I say doctor Bishop Dr. Wizo answer eba beto aso ya kai ambulance no ho asem atako bas number ne kita ba na yenko ambulance number 0244 but to bas 0244 710 311 kabiwe 0244 710 311 every AJ. Okay, yeah, that's in Yamisha. Nafa Bukunu to come, Bukunu, maybe Gizo can I just say, Mekaya, ready, unto Bukunu be a betobi, unto be a betobi, do not despise,
little beginnings. And opportunity to be the amount of men say no. Na we the year and then Bishop Abamuno or ye packing instruments are to tell posters and then or Bishop Dr. Usu answer. Also found Muradi, not some ye, now some year and check Yamibe Petao. Yet was a Lucia, your friend Charles, Quagadum Daka Bass, so for many of the Cobas and Baba and also for anything. I wouldn't be able to come in Sunday on my Kayomi. Yamin Shao, so do video at all, Adam. Iowa Yamin Shao, that's the